o isa zo te chanela kalo lom le vek chu a tunlai chu ruihlo Mizoram chunga man ani viau mai tunlai chu Mizoram chunga metam fatamai nan man mol maya heng met te hi mizo thalai ti anom ve than nia soyania poitak zetani he met damdoira phlak tak mai hi edika ol ema voi ni khati hian angol avei thei ngal nia soyani chutiang khop a damdoi lo om ania amai ro chu Mizoram an man tam jok hi chu Mizoram pon lam Indiaram hun chung le Indiaram pona thon tur an lo man te hian ni tlang puya hei tuna hian met keji zathum som ni pariat zet mai Delhi an man te renga hi turu takani Narcotics Control Bureau NCB le police Delhi police rangkop chuan Satarpur New Delhi a chena in pakhat atangin methamphetamine high quality keji zathum som ni pariat an mana ani tu pahni an man zinga hian Nagaland meiche pakhat atel official te chuan khopui chunga met an man tamber zinga mi ni nan soi Press Information Bureau PIB in cholnia thu chuan siama chuan naga meichia hi Nagaland police puina in manani a chena in atangin ruihlo te chu manani ruihlo nei tu pahni man an ni ba ka network ne na inzom midang engemozat hriat chuan ni towa abul tum tu rampon lama umpo hriat chuan ni to bok Home Ministry chuan rampon ven himna lama an tho pui tenen man tumin ma an la mek ti an soya an mizon mek hi kumkalta khan Delhi cocaine keji somret pani point panga man chungchang athu boy nei mek ani NCB chuan Delhi chu ruihlo sem chua kong mun pui berani thu soin rampon marketa thon chua thinani anti mi pui te chu National Narcotics Helpline 1933 kaltlangin ruihlo tol ruk chungchang an thu hria te report turin an ngen ani heti lai hian Manipur a chuan Imphal East District a Pukhau Dolai Thabi Dam bula Thotan Khan internally displaced person IDP relief kema an chena in le lawa kirtum te security force te nan inti buaina chuan munak telte hi ikau Dolai Thabi le Yangkhuman muna relief kema mek te ania an chena in le lawa kiran tum chu security force te chuan an lo danga tear gas mangin no daran tuma anin lama kirtum te hi lo nei tu te an ni tlang puya an chenna mun atanga ti luina manga chhuwa tirani sarkar instead din munin zia omlam apan to ti apuan nuwa IDP helai Manipuram chungaral tlan te chu an chenna in le lawa kir le phalsak turin an phuta relief kema hun rei tak an khosa towa security force te chu relief kema tura in nor lui ain engwangin nge har sana thlen tu helte chu an ma chon thei lo ti an zot lung oilo na lan tir IDP te hian buaina chu lo omna mundar thong ber polangai lam an pana no darna atan security force te hian tear gas an mangni in official te chuan an soibok Manipur buaina hi la re hlei thei lo ania kan thria tangin Manipur a hian mei te le zo na thlakin kara buaina lian tak mai chua ka ni kha hewang hian mi tam tak hi le liam an oma in le lo tam tak chan in le lo tam tak ari rala ral plan thanem tak rampona an tlan chuaka Mizoram apo thanem tak ral tlan omin tun thleng hian an la kho samek bokani heti lai hian New Delhi borok chu bol hlo veo mai kan puang tanuala he borok bol hlo hi mihring hriselna atana hlo om chin akok chhovu maya hewang hian rampum ngai ven a hlo em ti lai chuan Delhi khopui borok bol hlo zual zelo wangin India Gate a mi then khatlung oilo na lan tirin an pungkhom te le police te anin nor buai India Gate bulung oilo na lan tira hian borok bol hlo ti ziom na tur long term solution siam turin sarkar an phuta pungkhom te hi police te chuan no daran tuma in nor buai in then khatin police te chu pepper spray nan lo phu boka an zinga mi somni pahni manan ni police te chuan pungkhom te hi ambulance kalna tur kong kian tura voi engemazat an ngen chungpo in an zom du lo ti an soya police officer then khat chu chili pepper spray in an lo phu ti DCP Divesh Mala chu an soya police officer pali chu an mitanat pha awang le an hmaya hliam an tur awangin RML hospital ada an ni kong puite an dan bok awangin India Gate sevela traffic po jam phana sa lung oilo na lan tir tu zinga hian Delhi Coordination Committee for Clean Air member te ba ka zirlai polling mozat an tela Delhi le sarkar le pui chu borok bol hlo chan ber chin fel tum lo le ngai tha an pu bok
India Gate bula pungkhom zinga hian Maoist commander tha tak matvi hitma poster keng le fakna thuan au pui boka Delhi police te chuan video footage atangin Maoist slogan lo au pui tu te chu zon chua dan hmanga anchung action la kani tur thuan soi pungkhom zinga telzir lai than khat chuan police te hian an phone te an chu sakni in an soya mase police te chuan hi pha in kalkhom te hian an be masa ti an soi ve thung ani Delhi kho pui boruak din mun air quality index AQI hi chathum som kwa parukalania very poor category ala om chhun zom zelani mandeu khan Nepal a chuanin social media site rang YouTube Facebook Instagram WhatsApp ti te le tunai thalai ten an khoi tlang lon deu zong kha ben ani a man khapani a kha wang khan boina lian taka chuaka generation ji malakna chon ron chhun zomin anram inrel bolna lung oilo wangte erukna luar lu to ka wangte chutiang te churon kangkai chhojelin Nepal chu thalai rual lung oilo na lan tir te khan an suwa samani bera sarkar in thlaga tuna hian regulation a thleng ni te po khana hriatani tuna hian sarkar thar kai hruina hnoyan kal tameka chutiang do bok chon Malaysia hian kumsan hele somni paruka anrama kumsom paruk noilam tan social media man khapna siamantum ve boka hei hian honglen takanei mai theini a soyani online platform chuno pangtana himtok lo ni a soin ramthan khat chuan kumsom paruk noilam tan man khap le khwa khirna te an lo siam hial to boka communication minister Fami Fadzil chuan sarkar chuan Australia le ramdang thren khatina social media mangtura kumbi thlia le khwa khirna an siamna dan an zir chianga anrama po cyberbullying te sumhanga inbum le mi patmei chet lam hoya inri krapna omte lakano pangvenna siam hi trul nia soi hani France Spain Italy Denmark Greece te point age verification siamna tur template an enchin mek bok Malaysia minister chuan kumthara kumsom paruk noilam ten social media ranga account an hon khapna hi siamani dona hi social media platform rang point an zom angai don ti soin Malaysia platform le messaging application service mangtu maktado riat chin nei te chu nakum January tanga mandan thar siamna license an nei vek angai to don Khovel puma social media in no pang te hrisel na le himna ngong dan chungchang hian buai puya hlo to hle maya TikTok te Snapchat te Google Baka Facebook Instagram le WhatsApp operator Meta platform te chuan no pang ril ru ngong thalawa nei nia puna thu buai pon ma chon fo rengani heti lai hian Pakistan mar thlang lam Khyber Pakhtunkhwa province khopui Peshawar military force federal constabulary headquarters chu Hijil bom manga bayani le ta mi pathuman thi country tangin Pakistan le aram chunga rambial lianber Balochistan lakrantum tu polte inkara hian boina lian tak hi tun ma tang khana chuak to Pakistan rambial lianber Balochistan hian independent an puang hial to rengani kha hewang hian Balochistan lakrandu tu pola sipai Balochistan Liberation Force tele Pakistan paramilitary te inkara hian in beina achuak all over Tijil bom hanga in baina lian tham tak te po Pakistan ramria hian lo thleng fo to bokani chumikal zela chuan he thil hi thleng nia soyania Peshawar police ho tu Mian Said Ahmad chuan FC headquarters beitu zinga pakhat hian gate pui berbula thijil bom ati puaka hemin hu hian athurwal pui panni te chu compound chunga an luta silayan met puak zui tia soya sipai te hian an lo ka plate ngala an headquarters beitu zinga panni chuan ka phlum boka he FC headquarters se khopui chung hun lun lai taka omania poi khoina thlen lai hian compound chunga morning parade drill nein sipai engemaw zat anom nge a headquarters beitu te hian parade neina hmun hian lu chila beyan tuma mase sipai ten an lo dang theini na mat chuan a soi in kana thlenga hian civil mi parukan hliam tela Lady Reading Hospital a hruai ngal ni in an ngei to omlo nia soyani pui khoina thleng hi engpol mai nan ti an la chhal lova tarik i Taliban Pakistan chu he thil ti tu apu me kan ni bok Pakistan hi helpol beina laka hian an buai veu maya Iran ramria hian Balochistan province lakrantum tu helpol tenen buina an nei renga tun hnaya Afghanistan lamnen ramri buina awanga in beiton na thleng me ka mitam takan thi to bokania Pakistan le Afghanistan phei hi chuan in dawantin tu ur reng me kania hewang hian Pakistan po hi kilthuma tang hian a in ve nangai ta tun ma chuan India Pakistan in kar de ngor kha hania hi Pakistan in atun ma tang an buai pui ve bokania ramria India lam hoi hian Pakistan hian an ral thuam za somriat borvel hi an deploy nia soyani thrina ni mase tuna chuan
Afghanistan le Baluchistan lama anin zar pharte po ngai ve ta ole hemi chungchang chu kan puang una khati china khan kan du to kanga heti lai hian Bangladesh buaina kha kan la hre ome generation ji malak na wangin an prime minister Sheikh Hasina kha chu ania aro relna namthlu kania Bangladesh chu thalai rol ten an suwa samani bera parliament house te an lu chua an prime minister chenna te an lu khunga khatiang khan malakna pui tak mai kha kala zel te po lu chuin tang thanem takan chuang nge ni khata an prime minister Sheikh Hasina kha India rama ron tlan in India rama himna amume kania hi Bangladesh sa International Crime Tribunal chuan anram prime minister hlui India rama tlan chemek Sheikh Hasina chu thiturin achung thu an rel ani kha Bangladesh sarkar leilok chuan India Ministry of External Affairs nena Hasina chu an ramathon ho turangen na lekha athon anthon ho ni chuan Hasina hi thitura achung thu rel turani to don ani Foreign Affairs Advisor Tauhid Hussain chuan India sarkar nena lekha athon thu hi apuanga an lekha thona hian kumsa ni somni pali July atanga August nor huai hotte sarkar thu pe ka beile tan ni na a Hasina in nam noi dante kotin achunga ro arel dante kim chang taka tarlan ni ti asoi International Crimes Tribunal in November ni som pasaria Hasina e thitura achung thuarel saknuwa Hasina thon ho tura India an ngen hi rin lo ka lo ni to a India le Bangladesh in thiamlo chantir te thon ho tura in remna an lo siam to angin India point ti khotlai lawa Hasina ju Bangladesh India chona thon kir thuai an be sei thu le hi amo phurna ani tel thu Hossain chona tar lang bokani India hian athon ho inarin omche lawa anthon ho ni chuan Hasina hi thitura an chung thu an rel nge yangai don ani India thian Sheikh Hasina hi tuna India rama India ven himna muina omme kani heti lai hian Indian Navy chuan indolong thar INS mahe chu man turin an commission an pho chuak ta indolong thar hi mahe class anti submarine ni in tui thuk lo la ya po man thei tura duan ani tuin huelong thatak mai ani INS mahe commission na hian Indian Army Chief General Upendra Dwivedi chu khwalian ni in India chu tui thuk lo la ya po rangle thazo ka indona ma chon tir thei tur ani thu soin longthar hi Cochin Shipyard Limited CSL siam ni in INS mahe hi Atmanirbhar Bharat mani ke ding India chumi program ti hlotling tura malak na pakhatani indo longthar hi firepower tha sangkhai le cherang tui hnoi longte bei thei tura duana nia tui pui kam hnaya patrol le tui pui ven himna konga India ta na tangkai taka thok thei tura duana ni helong hian torpedoes le anti submarine rocket nein asiam na man ruaza asomriat chu India ram chunga mi vek manani aming po hi man lai huna tui pui kam khuwa mahe Malabar Coast ming choya phua ani ole tun chumchu khati chena khan handu tok le photang min longa chang zel don nia